Với in hi me ni som pani sang ne som ni panga tho chan ni ani a thlir tu le ngai thatu te chi bai le ve kule Pakistan le India inkar thu thar inka hai pwani ma se an le inkap zeu reng India le Pakistan chu ceasefire an pom ve nuwa po nimin thleng khan an le inkap zeu renga ni zana ero avoi khatnan India le Pakistan border a zankhuwa inkap thom om lova aral muang hle ti NI Asian News International chuan antar langa India chuan Indo-Wanga airport somthum bani lai akhar to te po ahong chan le tabok heti lai han Peshawar Pakistan a suicide attack hmangin police te bayan ni a sub inspector tiamin police pahni an thi a police pathumin hliam an tuar bok he suicide attack hi tu mainan ti ani thu puang ri lauma se Taliban ho thil ti nia rin ani a Pakistan sipai te hi Pakistan khuthlang lama Balochistan independence swal tu balok helpol havin an be vereng boka nunna anin hlo vereng bokani Poblio 14 chuan pathian ni chonulama angin na masabera Ukraine rama rimna siama inka haine le Gaza a amiman te chwati ra phutho asoi Khovel ram lian beber te hena Indona tolo turangin na siamin pathian ni khan Poblio chuan India le Pakistan inkara inka hai chulom ati thu soyin inbiak na nei chuan remna ngetak athlen thei abe sei thu Reuters chuan atar langa Poblio chuan pathian in khovel hi remna peturin atong trai ani ati Indona to ngai lawang ti in Poblio chuan St Peter's Basilica logia achangin asoi ni thum chung set silai me pwana na satak ane nuwa injini khan India le Pakistan chuan le borak le tuipuya silai me pwale chipai malak na zongsong ti top ngal turin inka hai anne ta ani injini khan US President Donald Trump an inka hai pwan chu Pakistanin abo chia a Jammu Srinagar Punjab le Rajasthan mun then khata drone mangin abele ani kum somruk pakomi Chicago piang pop zani somruk pasari na ani a American zinga sa khushwai tu ni na chel masaber ani bok Leo chuan Pope Francis athu soi chu asoi non le a tunlai khovel boina tam tak omet chu khovel indo pui pathum na ani ti na choi sel Pope Leo chuan pathian ni hi ram tam taka Mother's Day ani thu asoi boka nu zong van rama omte po tiamin du sakna ahlan bokani Nimin khan India chuan Pakistan airbase in bei thuan soi chiang ta India sipai te chuan F-16 Station Training Institute Air Defense System le Command Center te chu lawrkhawm thabik mangin an kap te an nim ngeta India hian Pakistan Air Installation lian tak Islamabad ta Chaklala Airbase le Sargodha Airfield te chu akapa meni saria Operation Sindoor nei lai khan Pakistan Air Power ta na poimo nia ngai an ni a India sipai te chuan Pakistan chimlam marlam zonga F-16 Station Training Institute Air Defense System le Command Center te chu ka chiatani thu annim ngetani Pakistan ko pui rawal pinti chu India missile manga bei ani nuwa Pakistan police officer te chuan Nur Khan Air Base main entry atangin lir thaile me puite anthiar chwa kani Indian military officer senior pakhat chuan thu chwadik tak soi hunani atia rang takle hwai sen takin kanbeya airbase command center le sipai infrastructure te targetin chaklala rafi chakala hengte hi mingmai ani lo chaklala hi Islamabad ani a Sargodha po kankapa an F-16 airfield poimo berjingami ani ati he be puithak na hi thamasa Jammu and Kashmir a pehelgama firfiak te be puithak na satak athlen nuwa be puithak ani a he wanghian sipai te chu rang takle zau takin an be ani hunre tak chung in ma chhon to India le Pakistan hian kumsom thum do na anin ka na satber trum ani a missile le jon manga be puithakin an sipai mun te chu anin be tonani kumtam tak chung India ram tu boy tu ram rikal tanga firfiak te chan let na ni thu soyani Pathiani khan sarkar thu chwa chuan India le Pakistan in inka hai thuthlung an siam nuwa po Operation Sindoor chu ala top lauti atar langa thudon danin Prime Minister Narendra Modi chuan Pakistan lamin thil diklo engpo anron ti chuan arem chan dan anga chana peturin sipai te chu asia tir to ani hemi chungchang hrichiang thu te chuan Operation Sindoor hi ti fel ala nilawa ramri kal tlanga firfiak te chunga India in chan le dana thil thar a omani anti PTI report in a Tarlan Danin Prime Minister Modi chuan silai me pwa chu lai pui hmanga chan let angai ti sipai te hena asoi bok India in Pakistan sipai mun puite abe nuwa Pakistan chuan Indona ti to padhil
sipai malak na ti top chungchanga inrem na chu DGM mo pani hian an ti chuaka Washington palai na hnuaia in ka hai nei nia soi chu a hnol ni in thudon na chuan a soi DGM mo pani te in biak na changa dar kar ni vela liam nuwa Foreign Secretary Vikram Misri chuan in rin ni tlai khan India le Pakistan chuan lei boruak le tuipuya silai me pwa le sipai ti hil ti zong ti top ngal turin inrem nan siam ti apuang thudon na chuan atira tangkhan India le Pakistan in kara in biak na chun chu DGM mo te in kara ti tur le direct ti turani ti kanvong rengani ati thudon na chuan Kashmir chungchang a hian Islamabad nen soi ho na tur kan ne lawa hei hi Pakistan in dan lawa alwa Jammu and Kashmir mun then khat aron hlan kir le ti lo chu engma kan nei lo ati soi ho tur dang om lo dan lawa an lwa ram hi an hlan anga ya direct in anti thayani an kara hian tu ma kan mo lo ti in thudon na chuan he thu boya hian third party engma inrol adu lo ati bok kan clear ve na mimal clear na ti shereng chungin kan ngai thladon ya zotung cho India versus Pakistan Indona khovel sumdon na nimin lama ram pahni sipailal 10 press conference an nekha khovelin an lo clear ti achianga khovelin he press conference a an thu soi hi Pakistan lam thu soi ai chuan India lam thu soi hi khovelin a oi chok ni nalang achan chu vo ini som pahni thlanga sang ni som ni panga a India stock market in hong chu a thlok sang hle a Nifty Sensex Bank Nifty te chu 2% in a thlok chho stock market a hian ni khathil thua 1% leka in apo hian market bull in a positive charle tinani Pakistan stock market ero 7% vela crash nu nikwa thlanga sangni somni panga tangkhan an lohong le lawani Pakistan lam hian dot le propaganda and press conference video clip edit mangin thudik chia lo asoina sa ti hi khovel hian alo move vek chi a anti fu zui lo mai thei Indona le stock market hi ram pakhat economy thatok le tok lo te na man ro pui ber chu ani lo mai theya masi apoi mo vet le ani abekin US hian ral thuam ba ka economy thlenga khuvela op theina hian na sataken stock market hi apoi mo ani entirnan mai veina hian US market hi tlata se bear negative naktuk lama chuan Europe Asia market te atlale vekang chutiangin US market abul chuan abul le vek mai thinani za chuan athleng dik vek bik lawa Masi market analysis 10 stock market anlo endan chin pakhatani a top down approach anti nge mani a champuya asapatal vak lai train holaka tarif war ane lai khan champuyan tarif ati sana piang khan khovel market chu abiar hi stock share atla bull hi achauti na zok zelani ral thuam stock share tuna India le Pakistan Indona hian anral thuam chuan tolol ve hi enila maniram siam India lam hian anei rualin ramdang ral thuam leite hi anin ngana pakhat chu ni chiang mai Russia S-400 air defense system ADS France siam Dassault Rafale jet fighter tele Israel ral thuam suicide drone te nei talose apoingot tave ang chutiangin Pakistan lampon aron mathe chu US Lockheed Martin siam F-16 thlona le China ho fighter J-10C te hi ani chiang ani hengral thuam te han stock market khovela share lei tura zor chuan hlo vekang Indona hi sum dona ni ve tlat si a khengral thuam te khi ache tha piang te share man chu atau zel theya ache chhia te man po atlom thlazel theyani Russia Israel US le China te hi direct takin he Indona hian anron inrol lawa mase anral thuam te man ani miawa wangin anral thuam hi ache chhia ang ti hi an hlaw ngoin arin om Russia S-400 in US F-16 hi aka thak ngau chuan US tan chuan trana tham ani ang achan chu F-16 siam tu Lockheed Martin share price atlak niam pha duai theilain Russia S-400 share man chu apung chhodor theitlatani mani a France Rafale jet Pakistan in an ka tlak thu athan ringot pon Rafale siam tu Dassault share atlak ngal vak mai ani kha India ral thuam siam chua BrahMos hi achi thaviau ni in alanga an share zor chwana BSE lam hi a chhozel mai theni ramtin in ral thuam an siam chwate hi an mani mantur liao hi awang khopania an mel makum hlun ram le an erpui ram te an ni lo chuan khovel ram dang hne na hian shalan du vekti hi a chiang em ani Russia versus USA hi chuan anin leiton sak theina rin omlo chutiangin India le China po hi ral thuam lama kher chuan anin dor ton vak lawang BrahMos phei chu tuna India hian laknaw lama asiam na turte abun thar le ngalani kha indo lai in
psychological warfare nimin lama India sipai lal IAF ho tu pa anzo na Rafale jet ka thlakani anti kha ole IT na chang thum ya lo Indona le in beina chuan chan na om chin Indona kallai ani a kan soive ka rem lo tiang deuh vel chawin a chang ani kha Rafale Pakistan in min ka thlak saknual ti in chang ta se enge angongang Rafale hituna chuan Rafale tuna chuan India Indo jet fighter chuan vorber ati lo theilawa a chuan vorber hi ulsam tia Pakistan lamin aloka thlak mai si chuan India ral thuam le sipai te chu mi puite rin na atlaniam ngal dor theitlatani Pakistan hian engwangin nge in soimoina propaganda a thedar na sat ele anram mi puite rin an hlo du wangani mai hei hi kan sia tlan atana thakop mai enga tinge India hian a soi thadu lo chuti khati te kan lo ti ve vak vaka news chiang manglo kan mu la kan lo the dar ve vak vak boka Indona ina ken tel thil tam tak hi kan sia tlo em awangin kan du dan ang anga thil soi zung zung tura kan lo ngai te hi azia lo dewani social media khovela hian engkim hi langtlang vek tura rin si anilawa transparency le privacy da sang thiam lo kan tam tul tul mai si a Mizo upaten khuchin le nau china siat lo antiang khan tun Indona hian enge lo thleng don ti tu manan shelawa in ka hayan pon nu re lo te a an in ka le ngal mai tang te khan malam thil soilok a thelo chia a chianga ma se vo in ni som pani thlanga sang ni som ni panga china hi chuan India lam chan hi a tha ti a chiang reng mai atira kan soi to angin India stock market a India ram mi hausa le foreign ram ten rin na an ngata an invest sa lak chwai chuan share stock label an thlanga an label hum mai ri chu ni hi Indola hi thuthang diklo le in soimoina propaganda tam em lai ani a chu wangin kan mu saka piang hi za oi ngal chi anilawa news domestic and international channel sang te hi en kwalte mark a thabera thil kan soive du chuan he thu kan siamek lai hian nifle bank nifty chuan 3% across o hemmaya abul fut mai Ramtang in firfiak za chuang an that ngai lo Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan ram rikal tlanga firfiak te laka India sipai chan le na ro puile thutlung na siam tu an nia wangin India sipai te le Prime Minister Narendra Modi chu afak le tunhaya India le Pakistan thil thleng chungchang soin Sarma chuan DJMO hian Pakistana India sipai ten pe pui an thlak zongzong chu a soifia veka finfiah na pe vekani ramdang in hel za chuang an that ngai lo ati Prime Minister in firfiak te dawna konga atin hun nge tak chu afak boka Prime Minister chuan khovel hne na thu cha asoya firfiak te hi khoi hmuna pom se khoi hmuna po in thup ma se kan that vekang vo in hian Prime Minister chuan athu a hlen chhuak ani ati bok Sarma chuan bai pui thlak na lian tham le dik tak chu asoi war hle a India in ramdanga firfiak za chuang ti boral na atana missile man masak berani thu asoya Armed Forces le Prime Minister chunga lom thu asoya Hemmalak na hi India sipai chakna le tumna chin chhana chak takani thuat soi inka hai bo chhiana chungchanga Chief Minister chuan Pakistan hian inka hayan bo chhiani chuan India sipai te chuan na takin an chang le tang ti in avaw khanani India in Rawalpindi thuk taka abeilayin Pakistan sipai General Asim Munir chu Bangkara biru India le Pakistan in kara boina azwalzel kara hian Pakistan Army Chief General Syed Asim Munir omna chungchang report a chuakna sahle a heng thu soijing arab thlak ber chu Rawalpindi Anur Khan Airbase a Operation Sindur hnuai India in ral thuam thabik manga abe nuwa General Munir chu sipai Bangkara lu tirani ti alang India in a pubalak na zawzok Operation Sindur tel ani wangin Pakistan sipai try to te a high level alert a omni na tarlanga General Munir hi Bangkar chunga darkar ni atanga darkar thum chung omni soi ani a thi a hlau hle hemi hnuwa hian safe house a son ani nia soi ani a Pakistan Rawalpindi General Headquarters GHQ a office a akir le tolaw nia soi ani Thudon na chuan Munir chung te hian palai passport mangin Pakistan an chwa san to ni in an soi Jammu and Kashmir Pahalgam ma firfiak te beina rap thlak taka thlen hnuwa civil mi somni parukan thi a atamjok chu Hindu khwalzin anni India chuan Pakistan thlo firfiak pol te chu poi khoina thlen tua apua Pahalgam ma bei pui thlak ani hnuwa Pakistan in India in phubalak na atana a beina chu ama wangani thua soya wangin boruak hi a chhezwal zel ani Thil omdan ati boy zwal hle a tun hnaya video a chhuaka
General Muniran sipai ten hena sa khothu cha asoi lai ani a he footage a hian hlausu ati ri hriatani ala chu in hne na omani adan anga in beya wangin hne na konga ashwayang che video a hian General Muniran a sipai ten hena thu asoi lai alanga sipai how tu a in puithiam a angjok ma ani Pakistan chuan China origin missile hmangin India ramabeini in DG Air Operations Air Marshal AK Bharti chuan asoi Pakistan chuan Chinese origin missile hmangin India chuan beya India chuan antum apel loni in DG Air Operations Air Marshal AK Bharti chuan in khan Operation Sindur chungchanga press conference aneina asoi India sipai te chuan PL-15 air-to-air missile ani thei China atanga lo chuak Pakistan in India pe puyan thlak laia aman a chelai chu an entirani heti lai hian Air Marshal AK Bharti po in Operation Sindura Indian Air Force 10 target an beidan thlak hi chesang apebok Pakistan in aman drone le mishing tillo combat aerial vehicle tam tak chu twal chair siam soft and hard kill counter UAS system le Indian Air Defense Personnel Training thatak tak nei te chuan ati kholoni in DG Air Operations Air Marshal AK Bharti chuan asoi kan Indona chu firfiak tile an puina infrastructure ne na ni ti kan soinon le Pakistan sipai te nen anilo ti kan soinon le boke Mase Pakistan sipai te chu firfiak te tana anin rol hi apoi hle a hei hian chang le turin min norani ti in Air Marshal Bharti chuan asoibok Air Marshal AK Bharti chuan kan sipai hmun pui zongzong system te chu ataka man chunzom zelani a atrulna alo thlen chuan nakin loka mission engpo thok turin kanin peireng ani ti in asoi DGMO Lieutenant General Rajiv Gai chuan kum enge mazat kalta chung khan firfiak te thil ti sia danglama civil mi te chu bayan ni ati Pakistan thlona an ka thlak thu asoi Indian Army Director General of Military Operations DGMO Lieutenant General Rajiv Gai chuan Operation Sindur hnuaia Pakistan le Pakistan occupied Jammu and Kashmir ra mi firfiak te hmun pakwan beina hilho zat chuang an thi thu asoya thi chinga hian mi firfiak ho tu te thlona ka thlak na le Pulwama bombua ka in ham hnoi mi engma sa tan tel thu asoya ni Operation Sindur chu filmi te bitum na nilavin mi firfiak te le an man roti chhian na tura be pui thlak na ni thu asoya Pakistan in inka hain bo chhia chu poeti thu le anu le a omani chuan na taka an chan le tur thu asoya Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi an thunai na pum hlum sipai ho tu te hne na apek thu soyen Operation Sindura nuna chan sipai le civil mi panga martar te zana ahlan bok Director General of Air Operations Air Marshal AK Bharti po in Pakistan thlo na 10 ramri an ron pel lo nan uluk taka an ven thu le thlo na tlem te an ka thlak thu asoya Indian Air Force in an thil tum te an hlen chhuat thu le pilot zongsong te him taka an hokim thu asoi bok Indo-Pakistan update film khurtlangila bai zairem thanga tukin ka thoju chanchin thara omlo ka ngai ven vata ni zana dar ne don thleng in kana thlen lo te ka vil ve reng boka Facebook lama thodik lo ka moa breaking news alo in te kwaw mai eheu ti in kan chiara in ka haibo chain India in Pakistan nuclear mun pui chu alo bom hek mai hi alo ni a thudik zokin ka han comment ve vata mase angai ngai in chhar thein alo om reng mai tak emoti an tamnek le ngal YouTube ala chuan an lo chhar ang zungzunga film khurtlan teu chu athamange mitam tak an chi ai pha theitlatani Pakistan puin aram chunga India in chhan na thlen te siam thatna athok trana Rahim Yar Khan airbase a po work in progress ti antar kwa mai Pakistan a chuan voin khan lirang hinga Richter scale 4.6 velana ani thilti chhiata nei le nei lo report on la omlava nimin lama po khan alo nging to ani Kashmir chungchanga US chuan palai na tho she lo ma se India in third party enroll arem ti lo wangin US po in India du dan chu pampui ti asoya Punjab pa Patiala khwa a chuan Zirakpur khomi pahni Indian Air Force thwame in thwam chu man anni a Air Force thwam nen hian an lo leng kwal velani ome Indian Air Force mai che pilot Pakistan sipai ten anman anga soi chu do tani ti finfiah ni a anman lo zia fiana thalak tarlan ani India Prime Minister Narendra Modi chuan US ne na Pakistan hian che taron lali ani chuan arul let na chuarap thak le ang ti na soya Operation Mingatana Sindur man ani chan chu Pahalgam in kana a mai thai te zanalan tirna ani thu asoibok
Indona wanga airport tam takharani nu in airport somthum pahnih chu hon le ani dona Srinagar le Amritsar airport po hon tur zinga atil voina press briefing a sipai ho tu chuan keini chuan finfiah te kan beya Pakistan hian an thlawang hawin min beile ta chu wangin an chunga chian na thlenga mu an phura an chau chho ani ati a tin sipai te chu englai puwa chengal theiturin anin ringreng ti asoibok Great Gujarat page in Tarlan Danin, Batinda, Gonyana, Mandibula, Aglia Khokyanga, Rafale jet fighter, Atlak Thule, Pilotero ain per chuak manni in Atarlanga. Thalak, Pakistan mi puite chuan he na changnin anin ngaya, khulaya mi asing telan pungkhoma, ansipai lalber asim munir chu an choi moyani. Satellite thalaka tangero chuan Pakistan airbase pariat lai mai chu man thailo khopin India ina chutchiat sakani. Ole khati zong khatun chumatana kan puan theite chu nile report mai sela minlo thlir sak chena wangin kan lo me